nyuma y'uko ikipe ya Chelsea imaze gusinyisha Liam Delap, imaze gusinyisha Joao Pedro, imaze gusinyisha witwa Jamie Gittens, aka kanya yifuje kuba yarekura uwitwa Noni Madueke. Ariko mbere y'uko ibona uwo kumutwara, Arsenal yabanje kuganiriza uwitwa Noni Madueke kuri personal terms ngo barebe uburyo yasohoka mu ikipe ya Chelsea yerekeze mu ikipe ya Arsenal. Ntabwo byatwaye akanya kanini kuko ni ibiganiro bitatwaye n'iminota 30. Noni Madueke ndetse n'ikipe ya Arsenal bihita birangira, yemera kuba azajoininga ikipe ya Arsenal. Personal terms zirangira, ibyo azatangwaho, ibyo azahembwa, uburyo azakinishwa byose byamaze kuba byarangira. Uburyo azakinishwa ni ukuvuga ngo agomba kuza ari backup wa Bukayo Saka hari iruhande rw'iburyo. Ibyo ngibyo birazwi yuko agomba kuba yagira gute yaza, yaba mu starter cyangwa se yaba mu bencheri, ariko ibyo byose bamaze kubyumvikana n'ikipe ya Arsenal. Noni Madueke rero ukuntu ibintu bimeze nuko nyuma yuko amaze kuganira n'ikipe ya Arsenal na Mikel Arteta kugira ngo barebe uburyo yayerekezamo, dore yuko muri Chelsea ari kubibona yuko atazabona umwanya. Rero aka kanya rero Noni Madueke amaze kwemera yuko agomba kuba joining ikipe ya Arsenal the Gunners. Ariko ikintu gisigaye nuko amakipe yombi agomba kuba yaganira uyu munsi, ejo cyangwa se n'ejo bundi cyangwa se no mu byumweru biri imbere, kugira ngo barebe uburyo bagira gute bagira aho bahuriza witwa Noni Madueke. Bivugwa yuko ashobora kuba yagurwa amafaranga ari hejuru ya $50 n'utundi turenga. Rero aka kanya ikipe ya Chelsea igomba kuba yarekura witwa Noni Madueke akerekeza mu ikipe ya Arsenal. Ubu Arsenal byiri buze kuba yaganira n'ikipe ya Chelsea, byose turaza kubikusanya tugere gute tubizane hano ku Muhuro Sports. Mu gihe waba wakoze subscribe, ariko umuntu akoze subscribe niwe uzashobora kubyumva, kuko aka kanya umuntu utakoze subscribe ushobora kwikanga ejo n'ejo bundi iyi channel wayibuze, kugira ngo ugire ibintu rero wumva. Rero icambere nuko ukora subscribe kugira ngo ibindi tuzagera tuganira uzagende ubibona mu bambere. Rero Noni Madueke agiye kwerekeza mu ikipe ya Arsenal. Ikintu cyo kwibaza, niba uri umufana wa Arsenal mbabarira wumva aka ese Arsenal iyi niyo signing yari yagombaga kuba yakurikizaho? Twese turabizi yuko Arsenal nubwo wenda yagize ikibazo cy'imvune, ariko ntabwo aka kanya byari kugira gute, ntabwo kuba bazana umuwinga ari byari biri imbere cyane. Arsenal yifuzaga umwataka kandi twese twarayibonaga, ariko se wenda reka tubyemere ko uhisemo kuzana umuwinga kwa Bukayo Saka. Noni Madueke ni umukinnyi mwiza ushobora kuba yaba backup wa Bukayo Saka, cyangwa wowe niba ufana Arsenal cyangwa se n'andi ma equipe upfa kuba ukurikira Arsenal cyane? Ugereranyije urwego Bukayo Saka ariho, Noni Madueke niwe backup nziza yo kuba yakina hara kwa Bukayo Saka. Byose rero uko ubitekereza ndetse n'ukuntu byumva n'ukuntu bibona, uraza kubyandika muri comment tugende tubiganiraho tubikomentingaho twese uko turi ahangaha. Andika muri comment wumve niba Noni Madueke akwiriye mu ikipe Arsenal. Naho ubundi abakinyi barahari benshi, sinekereza impamvu wenda Arsenal yaba yahisemo witwa Noni Madueke go akaba ari gutyo bimeze. Mwibutsa yuko kuva 2019 Arsenal yagiye ikora abakinyi mu ikipe ya Chelsea byibuze buri mwaka kuva 2019 Arsenal igenda ikura abakinyi mu ikipe ya Chelsea, uhereye kwa Willian, ba David Luiz, ba Kai, ba Jorginho, ba Petro Cech, bose. Naka kanya rero Kepa Arrizabalaga amaze kwinjira mu ikipe ya Arsenal kugira ngo byemere neza. So ubwo no kuvuga ngo ikipe ya Arsenal akaba ari gutyo bimeze kuwitwa Noni Madueke. Byandika muri comment ukuntu byumva, niba ari we umuntu wari ukwiriye kubaza mu ikipe ya Arsenal. Ariko igihari nuko Arsenal igomba kuba ibyo yakora byose igomba kuhagura nimero 9 umwataka tipike, kuko ubona yuko kwa Bukayo Saka nibyo hatanga umusaruro nawe, ariko igihe adahari hagaragarayo icyuho cyane, cyangwa se ntabwo hagaragara neza. Akaba ariyo mpamvu bazanye Noni Madueke. Ariko se nkuko turimo kubyibaza, nuza Madueke niba mwiza koko? Ese afite finishing nziza ku buryo byibuze Bukayo Saka adahari Noni Madueke yagira ico ashyiraho, hari impact ikomeye yashyiraho? Akaba rero ari gutyo bimeze kuri Noni Madueke.
n'ubundi tukiri aho ngaho twari tubizi yuko umusimbura wa Bukayo Saka ari Ethan Nwaneri, ariko aka kanya Chelsea irimo kumwifuza. Ntiba rero impamvu Chelsea yahise imwirukankaho kugira ngo itware witwa Ethan Nwaneri, uhabona bashaka gukora swap deal se? Ubwo ndabona Chelsea ngo irifuza witwa Ethan Nwaneri kugira ngo irebe uburyo yamukora mu ikipe ya Arsenal, ariko sinekeza ko Arsenal yamurekura ubwo kuko aka kanya bamufite mu backup wa Martin Odegaard, ariko yageragezaga gukina na hariya kwa Bukayo Saka. Ubu witwa Ethan Nwaneri nawe arimo kwifuzwa n'ikipe ya Chelsea The Blues. Ubwo ngutiza tukareba uko bivuze kuba bigenda ku witwa Ethan Nwaneri ndetse n'uwitwa Noni Madueke. Bashobora kuza kuba babakoramo swap deal ntawamenya, ariko igihari nuko Madueke arifuzwa na Arsenal, noneho Ethan Nwaneri akifuzwa n'ikipe ya Chelsea. Reka tubitegeze turebe icyo ama ekipe yombi ari buze kuba agenda biganiraho, ibiri buze kuva uraza kubisanga hano ku Muhuro Sports, kuko turahabaye ku bwanyu. Uwitwa Bradley Barcola ni umusore w'ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba rero ari umuwinga. Nkuko Luis Enrique yamaze kubitangaza, bari mu biganiro kugira ngo barebe uburyo bamwongera amasezerano y'igihe kirekire witwa Bradley Barcola agomba kuba yakongera amasezerano mu ikipe ya Paris Saint-Germain nyuma yuko yifuzwe n'ikipe ya Bayern, akifuzwa n'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Tottenham n'andi ma ekipe agiye yamwifuza. Rero witwa Bradley Barcola agomba kuba yaguma mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikinyamakuru cyabajije witwa Enzo Maresca kimubaza kwitwa Noni Madueke urimo guhuzwa cyane n'ikipe Arsenal. Ahita avuga ati Noni Madueke ameze neza cyane kandi arishimye. Atari ko message yanjye natanga haba ku bakinyi ndetse no kuri ekipe, ati njyewe ndifuza kuba ndi kumwe n'abakinyi bishimye, atari ko bamwe muri abo ngabo ntabwo bishimye. Akaba ariyo mpamvu rero bamwe mu batishimye barifuri kuba bagira gute, kuba basohoka bakigendera kugira ngo baje ahantu bishimye. Ubwo rero asa naho arimo gutanga message akavuga ati niba Noni Madueke cyangwa se niba ari umukinyi uri muri Chelsea akaba yifuza kuba yasohoka, je nishimiye kuba mfite abakinyi bishimye apana batishimye. Ubwo rero utameze neza muri equipe agomba kuba yasohoka. Rero witwa Enzo Maresca bisa naho arimo kugenda amwegezayo, akaba ariyo mpamvu Arsenal yamwirukanzeho cyane. Twerekeze muri Inter Domera. Ikipe ya Galatasaray aka kanya irimo kwifuza uwitwa Hakan Kahanoglu ni umusore w'ikipe ya Inter Domera, mwaramubonye cyane muri Champions League no kuri finale mwaramubonye. Rero uwitwa Hakan Kahanoglu agomba kuba yasohoka muri Inter Domera akarekeza muri Galatasaray muri Turukiya. Ubwo igihari nuko uyu Mbidiateri rero agomba kuba yasohoka mu ikipe ya Inter Domera akerekeza mu ikipe ya Galatasaray. Tukiri mu ikipe ya Inter Domera, nkuko bagiye bayihuza n'uwitwa Marc-Andre ter Stegen w'ikipe ya FC Barcelona n'umuzamu. Aka kanya Fabrizio Romano arimo kuvuga yuko nta biganiro bihari hagati y'ikipe ya Inter ndetse n'ikipe ya Barcelona kuwitwa Marc-Andre ter Stegen kuba yakerekeza mu ikipe ya Inter Domera. Mwabonye yuko witwa Yann Sommer rero yifuzwaga n'ama ekipe muri Turukiya, ariko bikaba bivugwa yuko uwitwa Marc-Andre ter Stegen agomba kuba cyangwa se nta biganiro bihari byo kuba yakerekeza mu ikipe ya Inter Domera. Uwitwa Adon Jashar ni umusore ukiri ikipe ya Club Brugge mu gihugu cy'Ububirigi, akaba yifuzwa cyane n'ikipe ya AC Milan. Bikaba bivugwa yuko rero akanya kariko kose iraza kuba yasinyisha uyu muhungu, nubwo igitegereje igisubizo kiri buze kuva mu ikipe ya Club Brugge niba bagomba kuba bamurekura. Rero bikaba bivugwa yuko uyu musore agomba kuba yakerekeza mu ikipe ya AC Milan akava muri Club Brugge yo mu gihugu cy'Ububirigi. Ntabwo rero aburi umukinyi ukina hariya mu Bubirigi wumva ikipe ya hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani kwifuza
ngo wumve yuko utajya. Rero ni amahirwe abonye yo kuba yava hariya mu bwihisho ahubwo akaza kwigaragaza muri AC Milan, akagira gute akareba uburyo yakinirayo yaterayo match ze kabisa. Uyu musore witwa Adoni Jashari akaba agomba kwerekeza mu ikipe ya AC Milan avuye muri Club Brugge yo mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu musore bamwita Giorgio Scalvini akaba arimo arifuzwa n'ikipe ya Newcastle United yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero uyu musore witwa Giorgio Scalvini akaba akina mu ikipe ya Atalanta muri Italia cyangwa se mu Butaliyani. Akaba rero yifuzwa n'amakipe menshi cyane aramushaka. Witwa Giorgio Scalvini akaba agomba kuba yava mu ikipe ya Atalanta akerekeza mu ikipe ya Newcastle mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero ari gutyo bimeze neza cyane. Mu ikipe ya Chelsea witwa Jamie Gittens akaba yamaze kwerekanwa ndetse akaba yamaze kwerekanwa. Baguze rero bamukuye mu ikipe ya Borussia Dortmund yerekeje mu ikipe ya Chelsea. Aka kanya rero uyu munsi bamwerekanye witwa Jamie Gittens. Ikipe cyangwa se ibinyamakuru mu gihugu cy'Ubutaliyani bikomeje gutangaza yuko uwitwa Rafael Leao ntabwo azerekeza mu ikipe ya Bayern Munich. Mu gihe twebwe twabonye Bayern Munich imwifuza cyane nyuma yuko Nico Williams byarangiye atagiyeyo, bivugwa yuko yifuza kujya mu ikipe ya Barcelona. Rero witwa Rafael Leao ntabwo azerekeza mu ikipe ya Bayern Munich. Bayern Munich igomba kubashakira ahandi. Irashakira hehe? Ni ku muntu witwa Luis Diaz, ni kuri Marcus Rashford, ni kwitwa Gabriel Martinelli. Nubwo tubona Gabriel Martinelli we yifuzwa n'ikipe ya Al Nassr kuba yayerekezamo. Rero Al Nassr yatanze $73 z'amapaundi kugira ngo ibe yamukora mu ikipe Arsenal, ariko Arsenal ikaba yifuza $100. Ubwo no gutiza tukareba uko biri buze kuba bigenda kuwitwa Gabriel Martinelli mu ikipe Arsenal. N'ubundi nk'ukuntu ibintu bimeze biri kuvuga yuko bagomba kuba bamushakiraho undi musimbura, kuko barimo barifuza uwitwa Eberechi Eze mu ikipe ya Crystal Palace. Rero bikaba bivuga yuko akanya kari ko kose witwa Gabriel Martinelli araza kubasohoka mu ikipe Arsenal yerekeze muri Al Nassr yo muri Arabia Saudite witwa Gabriel Martinelli. Tukiri kuri Martinelli kandi harane makuru arimo kumuza n'ikipe ya Bayern, ariko Bayern yo nkuko byagiye bitangazwa yo yifuzaga kuba yatanga $50,000, ariko ikipe ya AC Milan yo yifuzaga kuba wenda mu gihe Rafael Leao yasohoka nayo ikamusimbuza witwa Gabriel Martinelli. Rero aka kanya bikaba birimo kuvuga yuko ikipe ya Al Nassr yamaze gutanga bid ya $73 ziyongeraho 7 zikaba 80. Rero bikaba bivuga yuko uwitwa Gabriel Martinelli akanya kari ko kose ashobora kuba yakerekeza mu ikipe ya Al Nassr, kuko bivuga yuko agomba kuba yayerekezamo nyuma yuko Arsenal ishaka kuba yazana uwitwa Rodrigo Goes akava mu ikipe ya Real Madrid, ndetse utibagiwe n'uwitwa Eberechi Eze. Rero aka kanya ni ukuvuga ngo uwitwa Gabriel Martinelli dushobora kuza kumubona yasohotse mu ikipe ya Arsenal hatagize igihinduka. Ubwo ni ukubitegereza tukareba neza cyane. Ariko ndi kubona ibintu bya Madueke bikomeje kuba agateranzamba nkuko twaza tubigarukaho. Aka kanya noneho Fabrizio Romano abyemeje neza cyane, arabyemeje aravuga ati none Madueke agomba kuba yakageza mu ikipe ya Arsenal. Reka twumve Fabrizio Romano noneho dukomeze turebe uko ibintu bimeze.
Noni Madueke has reached an agreement with Arsenal over personal terms. The contract is ready, the salary is also agreed. Noni Madueke says yes to Arsenal project as exclusively revealed last week and confirmed today. Now we can say that Madueke is ready to join Mikel Arteta's project at Arsenal. Then there are the two clubs discussing. Now Arsenal and Chelsea ready to open talks. There is still no official bid as of today, but in the next days this story for Madueke can develop for sure. Chelsea are aware of Arsenal in agreement with the player and now depends on the two clubs to proceed in the negotiations for the winger to leave Chelsea and stay in London, joining Arsenal. uwo ni uwitwa Noni Madueke mu ikipe Arsenal. Fabrizio Romano amaze kubitwemerera aravuga ati Noni Madueke here we go, agomba kuba akarisa mu ikipe ya Arsenal. Akaba ari gutyo rero kuri uwitwa Noni Madueke. Na akantu mbonye aka kanya nyuma yuko yamaze kubitangaza biciye mu nyandiko cyangwa se yabyanditse, ariko yahise yifata video aravuga ati Noni Madueke mu ikipe Arsenal bamaze kuba bakumvikana kubijyanye na personal terms. Rero akanya kariko kose turaza gutegereza ibiri buze kuvayo nyuma yuko bamaze kumvikana kuri personal agreement witwa Noni Madueke n'ikipe ya Arsenal de Gunners. Twekize ku muntu yitwa Thomas Partey. Thomas Partey ukuntu ibintu bimeze nuko agomba kwitaba inkiko nyuma y'ibyaha arimo gushinjwa byo kuba yahohotera abakobwa cyangwa se kubakoresha imibonano mpuzabitsina ariko ku gahato. Rero uwitwa Thomas Partey araza kuba yitaba inkiko mu gihugu cy'Ubwongereza arebe uburyo yaryozwa ibyo yakoze. Bikaba bivugwa yuko rero akanya kariko kose uwitwa Thomas Partey ushobora kuza kumubona yageze mu nkiko nibikomeza kuba byamuhama ibyaha arimo kuba yagira gute yashinjwa. Igihari nuko rero uwitwa Thomas Partey akanya kariko kose araza kuba yabazwa ibyaha yakoze mu mwaka wa 2021 2022 mu kwezi kwa karindwi ngo nibwo yabikoze. Rero uwitwa Thomas Partey nuko umusengera cyangwa se abana yaranabikoze agahanwa n'amategeko nkuko bivuga ara mu gihugu cy'Ubwongereza. Uwitwa Thomas Partey gufata ku ngufu rero akaba ari ibintu arimo gushinjwa cyane. Uwitwa Takehiro Tomiyasu amaze kuba yasohoka mu ikipe Arsenal nyuma y'ubwumvikane n'ikipe Arsenal. Yaraje ifite amasezerano ariko kubera igihe amaze mu mvune Arsenal yavuze iti reka twe twabisoreza ahangaha ujye gushakira ahandi. Thomas Partey nyuma ko tuve kuyuta Thomas Partey wasohotse ndetse witwa Kylian Tierney, uwitwa Tomiyasu rero nawe akaba amaze gusohoka mu ikipe Arsenal. Bivuga yuko rero imvune ye izakira mu kwezi kwa 12. Biraza kwa bivuze yuko araza kuba yujuje umwaka umwe n'amezi 18 mu mvune. Rero witwa Takehiro Tomiyasu yamaze gusohoka mu ikipe ya Arsenal de Gunners. Uwitwa Mohamed Kudus dushaka kuza kumubona mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Mohamed Kudus nkuko ibintu birimo biri kuvugwa yuko witwa Mohamed Kudus ikipe ya Tottenham imwifuza hasi hejuru nyuma yuko yabonye yuko witwa Eberechi ashobora kuza kwerekeza mu ikipe Arsenal. Rero ikipe ya Tottenham yahise ishyira imbaraga nyinshi ku witwa Mohamed Kudus. Uyu munyafrika rero bikaba bivugwa yuko akanya kariko kose ashobora kuba yakwerekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Mu ikipe ya Manchester United bamwita Oli Watkins nawe biri kuvuga yuko bizaje kugera ku munsi wo kuwa kabiri hari ikintu kigaragara bamaze kuba bageraho nyuma yuko deal yitwa Bryan Mbeumo yamaze kuba ifailinga. Bikaba bivugwa yuko Bryan Mbeumo agomba kuba yaguma mu ikipe ya Brentford. Rero ikipe ya Manchester United ntabwo yiteguye kuba yatanga amafaranga y'umurengera ku witwa Bryan Mbeumo. Bikaba bivugwa yuko rero Manchester United akakanya irimo kuavansa ku witwa Oli Watkins rero mu ikipe ya Aston Villa agomba kuba
yakerekeza mu ikipe ya Manchester United witwa Oli Watkins, akaba yashaka uburyo yagira gute yakitwara neza. Marcus Rashford mu ikipe ya FC Barcelona ngo birashoboka cyane kuba yerekezamo mu gihe n'ikipe ya Bayern Munich mwifuza. Rero bikaba bivugwa yuko akanya kariko kose Marcus Rashford ushobora kuza kumubona mu ikipe ya FC Barcelona cyangwa se ikipe ya Bayern Munich. Alejandro Garnacho nawe ndetse n'uwitwa Anthony Mateus dos Santos bamwita Jadon Sancho. Jadon Sancho nagomba kwakiriza mu ikipe ya Juventus. Ibiganiro bikomeje kuba bihari chance bari kuganira ngo barebe uburyo bagera aho bahuriza. Rero witwa Jadon Sancho ushobora kubaza kumubona mu ikipe ya Juventus nta gihindutse nyuma ko Juventus yamaze gusinyishwa witwa Jonathan David. Bikaba bivugwa yuko rero ukurikiraho agomba kuba ari umusore witwa Jadon Sancho, umusore w'umwongereza rero urimo gushaka uburyo abona umwanya kugira ngo azitabira igikombe cy'isi cy'umwaka utaha. Rero bikaba bivugwa yuko akanya kariko kose Jadon Sancho araza kwakerekeza mu ikipe ya Juventus, nubwo atari imwifuza yonyine na za AS Milan, za Galatasaray, Fenerbahce n'ikipe ya Dortmund yavuyemo ikaba imwifuza utibagiwe n'ikipe ya Bayern. Rero bikaba bivugwa yuko Jadon Sancho akanya kariko kose araza gusohoka mu ikipe ya Manchester United arebe ahandi yerekeza. Uwitwa Anthony we ibintu bikomeje kugorana ku ikipe ya Real Betis ngo akaba imugumana ngo ariko ikibazo ntabwo ashaka kugabanya umushahara. Rero akaba ari gutyo bimeze kuitwa Anthony. Garnacho nta kipe afite, aracari mu ikipe ya Manchester United, nta kipe harimo ushaka, yifujwe n'ikipe ya Chelsea biranga, ariko Chelsea yamaze kuzana uwitwa Jamie Gitenis ndetse n'uwitwa Joao Pedro. Rero kayivugwa yuko Alejandro Garnacho agombe ashake ahandi yerekeza kugira ngo aho yakomerezayo kariyeri ye. Rero nkuko amakuru arimo kuva mu gihugu ca Espagne birimo biravugwa yuko Arsenal ngo yiteguye kuba atanga bid ya $90 ku witwa Rodrigo Goes ngo akaba yayerekezamo nyuma yuko bagomba kuba bagira gute bareba uburyo yakwerekeza mu ikipe ya Arsenal. ngo nuko ikipe ya Arsenal nimara gusinyisha witwa Noni Madueke ndetse n'uwitwa Berechi Eze irahita yishyura $90 ku witwa Rodrigo, none nimara kwishyura $90 ihite ireba uburyo yakwinjiza uwitwa Victor Gyökeres, kuko murabizi neza cyane ku munsi wo kuwa mbere nibwo amakipe azatangira imyitozo ya pre-season. Rero bikaba bivuga yuko bizajya kugera ku munsi wo kuwa mbere byibuze uwitwa Victor Gyökeres ndetse n'uwitwa Rodrigo Goes utibagiwe Noni Madueke ngo hari umwe ugomba kuba amaze kwinjira none agasigara babiri. Bivuga yuko ikipe ya Arsenal igomba kubasinyisha abakinyi batatu. Muri abo bakinyi batatu birashoboka cyane, ariko iyo tubonye aho Noni Madueke bigeze bivuze yuko Rodrigo n'uwitwa Berechi Eze haraza kwinjira umwe. Sinakiza ko Arsenal yabazanira icyarimwe, haraza kwinjira umwe noneho barebe uburyo bakwinjiza noneho Victor Gyökeres. Victor Gyökeres no mu kanya gato nabonye abo gupostinga nabanyama gupostinga amafoto avuga ati Arsenal fans muriteguye, avuga ati bafana ba Arsenal muriteguye. Rero witwa bisa naho afite icyizere cy'uko agomba kuba yakerekeza mu ikipe ya Arsenal witwa Victor Gyökeres. Akanya kariko kose rero no gutiza tukareba uko biri buze kuba bigenda, niba ari buze kuba yagira gute yasinyisha Victor Gyökeres ikipe ya Arsenal kugira ngo ibe yamutwara. Rero witwa Victor Gyökeres rwose ameze neza, arifuza kuba akeretse mu ikipe ya Arsenal mu gihe ibindi byose biraza kuba bimaze kuba birangira. Reka dusoreze ahanga turaza gusubira mu kanya gatoya, noneho turaza kuba duhari mu buryo bw'amashusho. Reka nkwifurize kuba umera neza, ariko wibuke gukanda subscribe.